Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chewa January ni riat sang ni som ni patni ania Mizorama rileng awanga in khuak khirna dan ti danglam chungchang te tin Kazakhstan buaina kal zela police pathum lai an lu an tan sak thu tele India rama jacket pakhat awanga thian dun pathumin an thian pa pakhat an tha chungchang te kangai thla ho dona chuti rual chuan heng thu kan ngai thak tur te hi January ni sari zanlaya kan buat sai le la khom te ani ti kha lokhrem ma sale tai langina thome state level expert team on COVID-19 management in Omicron variant chungchang an ngai tua Nimin Khan SAD conference hall Mainko a health minister Dr. Arlal Thangliana hovin state level expert committee on COVID-19 management slitokom anthu khoma nimina thut khom na kai hruai tu health minister Dr. Arlal Thangliana chuan COVID-19 rik chuak thar Omicron in min hnai chil to le wangin ahma chon tura kanin pu cha ran angaya tia chief minister Puzoram Thanganen po an soidun to thu soin arang thei ang bera political party le tlomngai pol NGO zong tenen in ron tlana nei antum ti asoi Mizoram kan van nei na chu rampum huapa hripui wanga har satna kan to in political party sang tele tlomngai pol NGO te baka mi pui tenen hrui khat vuana kan ma chon tlang thin hi ania he rik thar kan ma chon na konga po hian tu ma chi ai lova rilrufim taka kan ma chon tlan atul don ani ati Dr. Arlal Thangliana chuan JICF fanatanga cheng vai bel che zangaman cancer super speciality hospital jema boka saktur po India sarkara afong vuan tu ministry le department poimo zong ten min pom sakto a atakram changturin na kan thok thei tran tak don to a hei hi kan ngak lelin thilom takani ati nimina thut khoma hian Omicron variant lo ma chon tura in pu cha na konga chet lak dan tu sang ngai tu ania India ram pon le India ram chung mundanga tanga khwal jin lut hote sample test le quarantine dan tur chungchang te rikai te enkol dan tur te le contact tracing kalpui chunjom dan tur te home isolation chungchang te soi ho ania rotna te hi sarkar thunei tu sang te hna thlenaniang slitokom chuan covid appropriate behavior thataka zom hi apoimo thu mi puiten hret har le sean du thuan soya abik takin face mask vu ataimak apoimo thu ta langin all marks campaign thar thole hial atul ti an soi khovel le India ram state dangin Omicron an boi pui lain keini chuan delta variant kan la boi pui na sa a heti laya Omicron aron lu tani chuan variant lian pani kan ma chon don bi kania mi puite po in a invent dan tur kan riat sa te hi thataka kan zom anga yani antia thulak na rintlak tak a omani lo chuan internet kan mu satia atanga thubel chian dol lo thedar lo turin mi puite an ngen bok kani niriat thlakhat sang ni som ni pani atanga ni som thum pakhat thlakhat sang ni som ni pani zanlai dar som pani thlenga AMC area le Mizoram chung mundanga mantur COVID-19 in kai hruaina thupek thar siamania alangsar zual chu heng tahiani pakhatna zana in khom phal lo ni in chuna biak in alengzat chanve in khom phal ania zayero phal lo ani pani na picnic spot movie theater park sahuan le adangte hon phal lo ani pathumna gym beauty parlor le spa hon phal lo ani palina sport practice en tu omlovin phalania indora somni aya tamlo outdora somnga aya tamlo phalani pangana mi puipun khom anniversary birthday le adang khapania sarkar phalna la a national le state level program poimo te phal sak thei ni in a hmuna lengzat chanve emo mi somnga aya tamlo chin phal sak thei ani parukna a hu hova pon chua luikal trekking hiking adventure sport khapani pasari na ei chop dor hon phalania bazar le dor dang te ro
in choka hon turania DC in task force le dorkai pol teronin ruahman na an siamang pariat na sarkar na thok group A le B an kalanga C le D te azat ve an kalang minister te public interview kharani pakuana kokran office le private company office te za a somnga an kalang somna lir thei in tlan chok dan chu apang ayani Omicron variant chuan ram chunga tuam meka sarkar data nung bera alandanin COVID-19 natna in siam danglam Omicron variant hi ram chung state le union territory somni pasari atangin avei mi sang thum pasari mu chuato annia darkar somni pali liamta chung khan mi zathum somsari pasari avei mu chua tharanni he natna hi wantlanga try dar to in apun chhouna sathlerin ania tundin muna Maharashtra a mi zariat somruk pasari in nan vei to a ramchunga avei tamna ber alaniri a Delhi in dotin avei mi zali somruk panga mu chua anni to bok hetiang ani chhozela wang hian Mizoram po kanin rarin hle atula hunlo la kal zel tura phei chuan total lockdown puan po atul le lawang ti soi thei ani lawani thalaka hian India ram mun rang Omicron vei an tam dan tarlan ania soi vek to lo maila a khe chiang du chuan lo en mai langin a tho ome heti lai hian World Health Organization a chief scientist ni na chel mek tu pi Swami Nathani chuan COVID-19 to na atana zanlama curfew puan thin chuan in nga na bulbal tak anei ran lova omzia anei tak loti ama an komna asoi chuak kumni chung zet COVID-19 in min chen chil to awangin mi puite harsatna siam lo zonga hrileng do dan tha ngai tu ahun to le ti asoya mi puiten hun rei tak atang to a antor na sat to awangin eile bar zon konga harsatna anto zui lo nana ngai tu na sen zel trulati ti asoi bok Omicron variant dar chak tak chu India ramin nasatakin atuar chhodon ti asoya mi puite chu chi ai mai lova ma ni sahim na atana film khur takanun manga hri laka kan him na tur thil trulte vong rang tunin acha bok kani UN in Kazakhstan in khuak hirna kalpui turin again United Nations chuan mi puiten tui al thei man sang zel du lo nalan tira Kazakhstan ram tual chung boina chuak chu khap dai tur le in khuak hirna kalpui turin UN thupuang tu Stefan Dujarric chuan ni lai ni khana soi Kazakhstan tual chung mi ta din mun hi kan thli thlai reng ani boina chuaka in nam noi ta hian tharum thona lian jok a thlen lo na le hemi kai noya boruak mon om jok nen in biak na nei kan ngai poimo jok turani ti in Stefan Dujarric chuan a soi Dujarric chuan United Nations hian Kazakhstan office le an hnuai na thokte an nei thu soin tun thlengin UN staff te chuan vauna an la tok lo ti asoi Kazakh's president Kassym-Jomart Tokayev chuan ni lai ni khan an ram boruak sang takara a khau thei ang bera malak aril ruk thu asoya ni lai ni ve khan sarkarin banna athe lu chu alo pom sak to ani Kazakhstan an khopui lian ber president chen na le mayor office te chu ni lai ni khan mi puilung oilo pung khom te chuan an hal sak police te chuan Almaty-a mi pui hno dar tumin tear gas water cannon le concussion grenade te an mang te an soi Kazakh's interior ministry chuan police officer pariat le National Guard member then khat te chu boina chuaka hian an thia mi zathum chuangin hliam an tuar bokani civil mi te zinga thi le hliam hriat an ni lo thung president Kassym-Jomart chuan boina chuak khuak hir tumin rampuma kar ni chung state of emergency a puang ani anti Kazakhsa boina chuak awang hian sarkar ding lai chuan banna an lo the lut to bok net block chuan ram chunga internet chu man thei lovin a om thu soima se Russian news agency TASS chuan January niruk zinga tang khan Almaty-a internet chu man thei ani le to ti an soi thung
Tokif chuan buaina chuak hi ramdang tranpuina mangin firfiak pol bultumani thu soin Soviet state lui te chu anrama ro rengna tundin ani le theinan tranpuina adil ngalani mipui lung oilo te hian Almaty's airport a airline panga te chu thlok chuak theilovin an siama deputy mayor chuan arang thei ang berin mipui te chu an hno dar ngal thu le dan pa nga in thlona te chu an thlok chuak le thei to ti asoi January ni sari nimin lama boruak aso sang na sa hle a mipui lung oilo pung khom chu sipai ten an thunun ne lo awangin Vladimir Putin chuan Russia led Collective Security Treaty Organization CSTO sang ni sanga atirlu tani Russia mini nei to te hi kar khat aya tam an chamarin om Russia RIA News Agency ta lan danin geng ral thuam keng ten Russia sipai te an be chuan ka hlum phalna an nei CSTO troop ho an lu thei chan hi Kazakh's president Kasim Jomart Tokayev hi Vladimir Putin tran rual pui ani wangani Russia hian ex Soviet state Belarus Armenia Kazakhstan Kyrgyzstan le Tajikistan te security bloc a huama sang ni som khan Russia former president Dmitry Medvedev CSTO troop hi Kyrgyzstan a tirlu aphalwa ma se tun tum ero an buai dan hi anamai lo hle ani Almaty kongpui dunga chuan mipui tam tak pung khomin war zone indona muna an chantira ni bera police pathum chu an lu an tan saka mi sang khat an hiama mi zali damdo ina da ni in mi somruk pahni chu intensive care unit a an omani jacket wanga thina India rama athleng Delhi Mangolpuri area mipa kumsom pariata upa chu athian pathum tenan thata misual teman tur hian police tepo kilometer sanga zeta thui antlan angai pha ani police ta chuan mipa pathum ta chuan an thian pa Santosh Prasad an tha chana a jacket ho aphal lo wangani ti an soya December ni somni panga khan anin ti buaya mipa pathum zinga pakhat hian a jacket hi ho adila Santosh hian phal lovin anun naina tor pha ta ani inti buaina athlen tu ka hian Santosh Prasad anu chuan afapa chu ina alo hon lo thule investigation nei turin police nena athlena afapa mu ani nun berna le mipa pathum tenen mu ani thu te chu police te ahrila police te chuan Santosh anu thu soi chu bo zuin an colony Mongolpuria mipa pathum te chu anzonga ma se an lo tlan bo manani police te chuan misual te hi sejol chu mai tum lovin an tlan bo ti an riat nuwa an zui ngal wata midang nena thu thar an riat danin misual zinga pakhat chu Kanpura api muturin akal ti an ria Kanpura police an thlen hian alo omlowa Gaya Bihara mu ani thu an dong le ani Gaya lam an pan le a an thlen chuan an omna mun chu an lo chu san le pan chi a Akra atangin Rajasthan thleng an zui nuwa an man theita ani misual te hi Prince Harsu le Javed te anni manan ni nuwa police ten thuan zo fia chuan anin puanga Santosh hian jacket moi dawaneya ho andila aphal lo nuwa chema vitin tuiluan kora aruang chu an pai thuan soi thu zo fia anni nuwa Santosh aruang hi zon mu anita a he tual thana hian misual pathum te hi engtiangin nge hrem na pek anni don ti ero puan zar alani lo ani